Nyomwabaziyo abatura b'ekyaro kya Kakamba y'okubanza omugombora ya Rugarama mu district ya Ntungamo basibire bakumira itaka ry'efuzi ekazi 35 bwanyuma y'okuhurra ngu abeeka y'omugenzi Obanka Bahita nibenda kurizitira bakaritwara nyina obusasi buhango abana b'omugenzi Christopher Kato ninye nabo orwire bamara kufa abana nabazo mu mikono twaguma ntwororozana ahabwa rwitaka emyaka n'emyaka miringwa eyimorura mwana mwaka abakafaine myezi mwenda abana abo bakura mbwena aho babire bategategerana bakura bagiritima wa Obanka Bahita bayenda kubibitaka ryabo nkaza kula na shangiri itaka Kato nwe yaruguzira akaruguza akarwana nkogo na kabusimba mwine yongesa nindi manya nindi tegereza na semu ni kikumi ndukujwa mugeze manje abo alankaba aba oba bise nyomwazo bija baranda kuhambera itaka byo mugenzi Kato n'abashuma n'abayayi konkati turabakundire government abatura abantu bajana ngo tubari kwija kwiciriza muntu we na hacaro cabo okuzanira hitaka ry'abana bo mugenzi Christopher Kato wafire hamwe na n'umukazi we rero bakasiga abana babo bacaro bato aba oba ntumanya ngo hagati haro karandarana kandi haro n'ekisharara nico twatana saba Kato na aba oba bari geseri aba Kato bari kunuye washanga umuntu ari kwibitaka rya Kato mazima nabarwo mushuma kana atakwenda bari abana ngo mafuzi nabatakugenda enshongezi zijemeserize RDC na polisi okuzitahamo nimbe hanangiriza mureke kosobwa mumpura kabe side yakabashita baba leta bakajya mu ijambo Rwanda taro kabe gi groupe ndishe koza nabo kwaraje mu ijambo Rwanda muryo mu Rwanda rw'amataka reka kote yagiro mkote gumse mwekoreki ekorogwayo mureke kwitwa bitari byanyu reka bakababa beno babitutikira iwe kikuru reba ko cyo rukora nkigenda n'amateka nanyenyenka nindagirwa kugenda naki nahise murundi ebiri nimpoza kuyampiga Ntungamo bakantoma anti-corruption court nkajemeserezwa kuza Kampala nayeshoboraho bababende bantabarizo mwabaze bakandi bakora poroje Anone Nkabahita mutabano wo mugenzi Obanka Bahita barukujunanwa kwenda kutwara itaka nagira ngo itaka neryabo kandi ngo binene cyapa cyaryo bitudeneka ayino mugisha mahara wo mugenzi Christopher Kato nagira ngo abaturane benda ngo itaka ryabo barubagureho banjire no kwikushara mu ngo barutware ikifuba tukagabwa ntukunda abantu b'amateka we are civil bagana bajangu bari we are peaceful nto kureba torobache but we are civil turukwatana nawe itutwatane cyarare kina karandaranda ensharo zitunzize nizo tushitamimu waba arameseri mweni nyenda ngo atugambire omuntu uruseri nazitarata buri kuzitara karete bikunda kabikirizo wabo akija katanka kuzitara hagati yitaka 2019 by'ukwezi kwikuma umwaka w'2023 kote nkuru murimba rebembirwa muramuzi Justice Joyce Kavuma ekasindisa beka y'omugenzi Christopher Kato rubanja rw'itakeri kandi baragira beka y'omugenzi Obanka Bahita okutandika kurukozesa ecabaturana na beka ya Kato bahakanise sebure buhire twija twaja ngo tuze kuzitera itaka ahabwa judgment yituziriki yitwine na dikwe ahubwo kuba twantu bahabera trespass bakandi bargo wabo nitaka ryabo bari just bazuko ensa empura ya Koto kuzurira kwa kutaka bayireko taino shame kuba nakora ikintu cyona ahabwa TV West ndi Elias Sertugusa.